Ibe tingchua ilung ta pen mena na maigu Marasam news kadai rensa Zeme ko na pumangai dele. Zinaik zin keu zing kain tak magya Manipur ge Bharatiya Janata Party gu body pere manai Bharatiya Janata Party Central Observers Manipur State ke Chief Minister Kalang Rajai pir ahangka ge me Srimati Nirmala Sitaraman nai Biren nai Dedam samga bige Manipur State ke Chief Minister tu klepe Chief Minister N Biren Singh Manipur ge wangai rabe Chief Minister tu rahang kalang gai dele. Anui haim nana chigai ra ilei N Biren Singh tingkum drag stroke se kraibe tinga football tha chibe pele zai kan thabe gene border security force pai te gai pe dele zai BSF sipai gene patabam pe so gai luze journalist nine sang na rasam ro bam pe ta te gai pe dele tingkum chang na ja kanoge N Biren Singh na politics ke gukare langai je hengang assembly constituency gene election sapet ngam gai dele zaine tingkum chang na ja snage N Biren Singh na congress ticket de luze election sapet bege minister ngoze tingkum chang na ja kru kono chang be ibovi government kange minister to gai pe dele zaine tingkum chang na ja krus roke Bharatiya Janata Party ge N Biren Singh na gutkai je tingkum chang na ja krusna election ge BJP party ne Manipur ge government pungwang je N Biren Singh ne Chief Minister to gai dele. National Technical Advisory Group on Immunization India ke dei guru kapedeu ke pelam pi zabam bone zinai ke zin ke zing kain tak mage Union Ministry of Health COVID-19 rehu COVID sil relang bados kaploi de zai pakna bados kapraida tinik kak zai hapta te set nai tinik kak krusrok lunge pakna bados COVID-19 rehu COVID sil ze kapdora bidele zarangai dele krai betinge a Serum Institute of India COVID sil tele pe bone COVID sil kapra tu gai be hindi a COVID sil relang bados kaploi de zai tinik kak kru ko na nai tinik kak krusrok lunge ne pakna bados kapraida hang tu gai dele. Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne zinaik zin keu zing kain tak mage sagaraize police ane anui Zeme nara medu masie chibe zai ibe nai ka chai lung to bene lera le khane hindi tet heleti me nai kapling bege tatoi mang medu a pesi hindi pungkan tipene le deira le je sale Aize Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne rangai beze danai ke zin ke zi krute set rimai ke Paltan Bazar Guwahati ke traffic police ne anui civilian pe panong nai pena sogane be chalak me video viral te lubachang Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne Deputy Commissioner of Police to Ipo Police to zai mak bezegne hingde ne le de rang rangai dele zai Assam Police to Dr. Himanta Biswa Sarma ne Biki Prasad Gupta nai paklak tu panuilung mak pa sampogai ba kulunba kirahang rangai dele Lok na Manipur Legislative Assembly election tingkum chang na jangkai kana ge Bharatiya Janata Party BJP teke teluze sapepe saya batra du ya school assembly constituency ge ngamlak tibe pui thonozam brinda karabe ge Manipur police ku asaibe pui te gabe puine saje pa ka chagrang ka aketu election ge ke gabe galei jai apose pa ngane ngamdi lang bedele je sale brinda na saje pa na Manipur state ke ndar rehge na choose relang beteze assembly election ge kacharang kang aketu ke makcha election sa pe puidele je sale zai thonozam brindana saja pa election ngamlak tibe pi aket hangrin na lei zaina pa na Manipur election soge samryaga di be naket mang naket ana ti fuiga singule je Marasam boga metai ge rangai dele Karnataka Chief Minister Basavaraj Bommai ne zinaik zin ke zing kain tak mage saje Karnataka High Courts Karnataka kadai go samrambe kige turamata to izba menai hijab verdicts Muslim merasine hello menai mipu midu 5.9 puni pe dum rahang phogai be government lesi kige telung dollar rahang hatu kige ne samram ge be luigum je samrambe kige turamata to izba medu pnuiring tingka ke hebe wangje ne why category security cover spine puni chu rahiten ra pegule is sale Indian Meteorological Department India kadai gu tingnai ibena tingnai shabalam ge machi ke membone zinai ke zin ke zin kain tak mage saz cyclone asani rating kai za tingkai gu country be bizine cyclone asani Bay of Bengal gu sungling ge na mai ke zin ke zin kai ket ma mai lunge rating kai prenchi bi gu lei za sale Ministry of Home Affairs na pnui gu sam pe chi ge saz National Disaster Response Force NDRF timisonga medu nakage Port Blade Andaman and
Nicobar Island ge kada ko zela de lei zai kanang sang bage gari limbe te lung rahang Zemena do pungui zabam rahang ge kada ko zela de lei sale Aize Indian Coast Guard India kadai gu singling ge kam rehe zabam bone zinai ke zin ke zing kain tak mai ge cyclone asani rating khai wa pe su ge tingkan to bete ze Bay of Bengal gu singling ge Zemena ra me bam dak ti mermdu tingma imak lei ze pe chi bedelei United Nations na saza Russia na Ukraine kadai shitse rengi yong be ze langkai ma dai zai Ukraine kadai gumne limhang ze pokpem romi songa ze Ukraine nam di ten cheni bege Ukraine kadai pram pezet me mina million kroisi me apnui ki solu ze Ukraine pang bia de lei zai chimero ga million kuchum ze lak ringyosi me ap rei ze gene makchai ka sabe ze gene pnui ki solu ze refugee camp se ki ge bam ze la lei ze ka chewle United Nations na saza Russia spy na Ukraine kadai shitse rengi bezegene civilian anui public me mina high school si me chai de lei zai kahazam me mina changket high school ring school me kahazam lei za salei zaina anui civilian me kahazam ki me ze kuhmene limhang ze pokpe mero misonga ze Russia spy na kapwang ze bam zegene kahazam ki lei za kachulei Australian government ne zinai zin ke zing kain tak mage sandu gai ze Australian kadai na Russia kadai hang aluminium langte chabambe Russia na Ukraine kadai shoot ze rengi zambe ze langkai ma dai changni belugum ze langte tadu de lei ka chewle aluminium ka chebe ze aluminium gelang rahange aluminium ge sap ka nang beko de lei Australian Prime Minister Scott Morrison na saza pogu government ne ren kai ze Russia medu pnugu spy Ukraine ka degine lutuna lo se kyam ze bam de lei ka ne Russia ka de gur ze te pe Vladimir Putin ne phezen mag lei ze salei Zai Australian Prime Minister Scott Morrison na saze Australia mane Russia me mina hal me direct na stroke me dua Australian kadai gura pheta di dele palam ane Russia na Ukraine kadai suche reingi zabam zegene jak chule Zai Australian Prime Minister Scott Morrison na saze Australian kadai na Ukraine kadai hange thermal coal electric tule petke te longbe 70,000 ton Ukraine kadai borai rahange lang petkai gulei je sale Zaina Australian kadai ne kangyo be nga be humanitarian assistant Ukraine kadai hange Australian dollar $30 million langai gulai zai Ukraine spy ma hange Russia spy me dung gi hange Australian dollar $21 million rem ro nai gimichi li rahang langai gulai za sale Zai Ukraine kadai hare zegene solu ze pang betiti me Australian kadai ne humanitarian visa baitet pege te do wibe lesi tingkung kuchum lesi ki te jai ta te zebam rahang Australia ge bam rahang phugai gulei ze Australian Prime Minister Scott Morrison na sale ai gena na mai gu Marasam news ka loi ga de le pi guys an kingani mele indu to de le